Allahumma shalli ala Muhammad. Asolat engki Bu kiba mon orang tua ahli ibadah anak bakal jadi orang ahli. Mon orang tua letak gelem abeco make anan ya sengka se abeco kan kadang bodoh ne pompon ring lake tengah malam cukemi dari pah yocol beben kan merongki salah ada iya tak akela salah tak akela tapi pagung karo SLT koncon diseltik kuncunya lalu dimasukkan lagi ke dalam markasnya. Kengain kita sebagai orang tua harus hati-hati. Kenapa? Sekecil apapun yang kita lakukan akan ditiru oleh anak-anak kita. Pak, Bu, jawab. Oning budu'n sape. Napa nyaman? Hah? Pempek. Nje apa pencaneng dina? Hah? Jegir. Empek nampe lah. Pak, Bu, kengain empek mon akemi akela napa punten pakompak akela napa punten akela napa punten tak akela arapa empek mon akemi mata akela boleh no kurbin tak duman akela kala jadi orang tua ni kangas titih nggih mon orang tua na biasa parbesan anan parbesan orang tua na ngakui bahasa Indonesia dengan bagus anaknya pun juga begitu orang tua na ngakui bahasa campuran anak bahasa na salbut kan beda orang para tretan memaksakan diri memaksakan abeen dalam keluarga tak setuju paham bahasa Indonesia anan paksa kangkui berbahasa Indonesia mbana letak tamat SD lekan soro omong bahasa Indonesia ke kompo ya rosak ada kilaku tanyain bi kompo ya dari mana nek ini jar kelinjar sanganan apa jar kelinjar itu nek itulah berjalan-jalan sambil berketik-ketikan ngapain sih nek kok pakai kelinjar-kelinjar ya biar tidak sakit sundap meletak capok sundap sudahlah ayo jalan-jalan waduh lalon celun jeung labit ngabos ke atas ngejinin aduh nak apa nih lihat tuh apa nih undam mau hujan ondem ro undam ya ngapain sih nek biarpun hujan iya kalau cuma risik-risik tidak pati raya kalau sampai deras hujannya kupu kita tak lebut mungkin apa punten melana orang tua kudu ngaste patepak atetengkan pabender dalam cakmo Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad perintahna Allah lakonin larangana Allah jauh sengak
Bu, bu, sengak sampian nagu HP ngas teteh ring bini setiare pompo gabayana grup pak duh sekancaan gabaya grup nih bini reh grup macan ternak mama cantik ngater anak teateh banyak orang selingkuh gara-gara HP nggih sengak le sengak kok metoro cek ter meleter ban labu dueun sengak cek ter mele aduh polen sabenge san mapan aduh jak sekecek papadeng jak sekecek aku baca status ya jek omong bi kancan letak akekep damayu dak gerak nganu apa ngeleh meli apa kakek ngocak meli kok sape pas tak akekep jejel ngocak mbiar dole pak serene nyaman hah abdu jejel ngocak tuh kok sape dole king cak akekep kok sa kok akekep ya cek penyeding bibir dole ngocak kok sape wah cepet tepat kok sa kok sake kok ngocak kok sape tapi penyeding bibir rosak kok sake gitu. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad kaya saya pertama saya nomor 2 wal yaqulu qawlan sadida apa bu cukemi ya ji ada ji lebih carok warok lap Pak Buru aduh tak kuat tamu kali aduh apa you cesa kasa engkau dah cakemi Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad tak langkong ke Sufyan tak langkong saporan beniking dek remah kento pun malam kento kiai kento pun pokol 10 lebut seperapat mon bekto kento pun pokol 11 kurang seperapat sareng abdina kejein beniking libura keje abdina king maletak ngide ya apa muni kalak ros porke lap muntah etina aging kok ya mempakun karo ngocol hadis Kanjeng Nabi menikah rawahu Muslim jabun Rasulullah sepenikah jabun Gusti Allah sepenikah ada ngeltokkan situ paling saya ngeltok saya ada daya aja pakai pekan aku dai maaf memori penuh pengiriman gagal mun seding jauh dah cekak salah cekak koban mik mulai tak lebu deh kok ya mana kerja ida je deh di mana benda cekak tak yang cucu kemi gila je wak le datang roh aduh ngetek le datang lah lah iya kok
Dek mabuk mari itu tak lah bu kabiaki waduh keding denak kipur kunto tu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 kengaen wal yaqulu qawlan sadida. Ke apa maki agelek bae mari to tak lah tak. Nomor 2 orang tuane kakudu adidik ka anak kelaben pendidikan setepak nggih nggih derema pendidikan setepak didik kelaben pendidikan agama akidahna bener akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Is gempangan apa? Gempangan bu, nggih. Anak ria didik ke NU-an. Nggih. Male tak rosak akidahna. Mon anak-anak kaula sampian pun tak iajarin tentang ahli sunnah wal jamaah. Congok-congok. Aku liah pokok perguruan tinggi masukin tak sakoni anan orang NU para teritan bareng dadi sarjana letanda ke tahlil orang tuana tak orang etal kenin orang tuana mati tak selamatin mulai beda mulai benikun karo tanda tahlil malah-malah sampai orang saya tahlil salah aki tak lecung saraan mungkin apa punten mungkin apa punten golongan orang-orang kasaba pinter muncak-ngucak duk rumah golongan kakek jiriah ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi congok wak tetangganya susah tambah susah ada iya apa orang kepaten taring susah pas gerbek di tetanggana tahlil kapi bener tahlil kita rojering minta ngakan iku ken kula tanya agak sampian mau tahlil minta itu eri tak punten kinge beri lecerenge beri tai pun tai kan ada mungkin banten pada nengak kula neka pada ki beri berkat juta iki badanya mon pulang beri Pak Bu kengaen pinter golongan orang-orang luar sana kangkui mempengaruhi anak-anak kita ayolah pikir mon jeruah kan tambah susah jering orang lekepaten soro repot kula makin tanya ke bu ibu bu mon sampian kepaten repot biar benih norok repot ngene noreng enten repot dari apa cereng sewe ke tanah berusaha tetangga saat tanah ya datang mungkin punten susah dari apa mentak bercaji lebuk yaki ocak kula teritan beda orang kepaten tangki tak siapa penapah para teritan lepas biasa bedaki tahlilan engonen jeria orang sa tahlil dia ngangkui beres oleh orang se nyelabet jeruah congok sampian lengocak ke orang budi cek minta apa kangkok engkok tandi apa kengkok mari ngebele ke toko matemur kaki putu apa otang desak kebele cek sorongkok
dan king lemari topet tonah kintarin tuku gelek para teritan luang berempah nih engkau di otang berempah iya benki ben orang nih ya beli beda beras beda mie beda gula total nih total kedi ngagi total napa muntah apa tehnya apa tengocak sekepaten alhamdulillah ki beda karen kening kebai pak kolon nah karena putih dia oleh nak raja majid bu pak bisa berruat dan di masyarakat cangak ki bener cangak lah iya cangak ruat oleh nak cangak cangak masyarakat cangak wis tau saposan antoh beda yayasan pondok pesantren Al Arifin nggih mulai sekeni siap pagi pon kenang-kenang ada PAUD ada TK ada SMP ada SMA cek remeaki buk oh cek karola TK cek karola PAUD di mapi mataring pada nyanyian cek pada aki Al Arifin yuk Al Arifin dilawan make sekolah TK mening dina cek papa ada bentika lain taring mone disarua pampo pokok nyanyian ya ceraki burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua giginya tinggal dua king moneng Al Arifin nonton ya jeri tauhid ya jeri tauhid annahu la ilaha illa huwa tada pangeran angeng Allah ayo bekebai kenyanyian Tuhan saya Allah Allah Tuhan saya kan bagus kalau bukan Allah bukan Tuhan saya apal yuk nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya kita menyanyi lagu Tuhan saya Allah setuju anggap baik kula guru TK ayo yang kompak 1, 2, 3 Tuhan saya Allah Allah saya pinter kalau bukan Allah bukan Tuhan saya tepuk tangan anak-anak tangan anak wak lebih pengorbi jadi kok ngocak tepuk tangan anak-anak kari re apa ruang marok norok saya songotan norok iya Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad sampian congok mon anan sampian sekolah sabe neneng pesantren para teritan tahlil ya jerin tiba iya seroya palen gina punten Yasin apalan kan seni kana betausakeun Yasin ba tahlil ni kalau pak mun tak ya jerin aduh celingak mun tak dengdi dengan ya kan beda cerita orang yang cek tahlil tak gelem dah jangan tahlil siapa tak tahu
yo njek mararalong bolong tina kok tak kira tak tem karo tahlil di budin tepak matua na mate akhir tahlil orang wah ada panenang sedin kiai tapi pacung nying ranyingan bi kiai tako iarane tak tahu tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah atarat gini la ilaha illallah la ilaha illallah terus sakit la ilaha illallah muhammadur rasulullah atarat kia lanjut lagi bikin la ilaha illallah ala nabi salamullah tak teman ngeding posa apa ini akhirnya ngeding nih sekuni ting tekad wah langsung ataran la ilaha illallah salan nabi salan Allah tering minta pacentor deh nabi tak teman salah napa boleh guste Allah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad paham Pak Bu sampian andi anak para tretan anak tore pejati orang semulja jarot tarot menerot tarot masih mulja nggih nggih Bu mon kula matabar kesampian mon du tanah ya ane sepergem soro beli gelem ban melih tak gelem kan apa coya tanah banyak antara melih karo tanah sepergem tak paju tanah sepergem neka arapa pola nek karo tanah jira tanah ngajriya tanah serotorot beni tanah sejita nggih coba jita para tretan tanah neka jangan siapa mata paju zaman mangkin neka Pak ongguan dia banyak orang tak tahu nyita anak kun karo seneng agabayana iya Pak tanah sepergem bone jita jangan siapa mata baju tanah sepergem marel ke dingaki ngocot melolo begelo surah ini tanah sepergem totae naing lecak jadi cel tinggal jadi celot pel kepel pebungkol pobuin tak cetakan beriin tok buntoan jadi no mano ayo jemur pegereng ober pemera ecet pegenteng pas kebe ke pasar serepo dari budi tadi pas amonyi paju tak paju 5.000 Bu mungkin dua punten anak kau le sampian seni katritan anak dia mon ejita hadirin enjan sapara dicering kula sampian ne pampona panatangki kenceng putus asa melen sareng Ki Sufyan kirale buaki ayat wala tayasu mir rauhillah cek sampai putus asa dari rahmat Allah cek pas putus asa kada ada cek karo anan burawi ya lepak kuning burawi cering tandi tedek di atas eko wah marah sampean mun omong tedek nabi pertama nabi Serah Nabi Adam turunana Serah ayo endi bapak endi mbu tandi kita benten ada turunan yang mon bi Allah taala lah kada jadi orang mulja baratritan bisa mol lane kaki ngaen kula sampian nikah para tritan becoba turunan nabi ya masa pas tak jadi orang mulki nikah lho cering nabi Adam beni turunan siapa bisa jadi nabi bisa jadi rasul menan pas semangat nggih pas semangat ya yo
oning napa nih kak aqua napa nih kak pak aing aku wah le nih kacongo aing nih ka para teritan para rabu sepada molje mon ngobengin sana apa nih kak 2000 kina bunten king aing si 2000 nih ka tara teritan mon elatini mon proses nggih mon aing nih ka rotorot senika teritan bisa paju seketebu bisa paju 1.000 dari macaran aing dak yere tero paju 1.000 sobu tuai mau beri obat ya tuai mulai tuai jangan siapa ayo sampian minta bu sobu ke kiai tapi kiai ini beri aing akuangan nih kamu so aca bisa 2000 ya jenjek seketebu lah engkina gunten ki anu kiai ini pompo pentai tua kula manana ki pentai tua bi ore dalam kong Pak Ustaz napa anu embuk sakit tak ke dokter ampun gitu terus tadi online terus makin nyono barokat tuana gimana kebaing gitu ya matur ke pangeran ya Allah beres karepet tak beres karepet nah panjang karepet saya mah beres engkau du tahu apa tapi tadi panjang saya kau besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi sekete bulan pak datang boleh kadang orang lain assalamualaikum waalaikumsalam nah bagus no tuku macet karena pemian kayaknya on dua kira paju gimana boleh aing tak ruwet pun jago tak bisa napa tapi kancen saya kok bisa kita punten tak usah ruwet boleh paling ngoning bi guru kula teritan kaki membedoreng minta tua lala tua lah jaro masa jandik kekuatan pasrah lagi ke Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya ning Quran siapa orang si pasrah ongku ke Allah Allah sing nyokopen iki pasrah kula ke Allah Gusti beres tak beres ngapancan ajuna ini kan di toko macet tero paju tak paju ngapancan ajunan pajungki tak pajungki la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim bagi kan benar mana iya nama terus ketesaki ni ada tukun atena sampung ke Allah ya maca sholawat sambian maca sholawat ngocak ning atena paju ya ya engki tak lae toro ongku Pak waduh terus ketesaki paju alhamdulillah oleh setengah bulan paju binatanan ayu cek mantina anak sini kakian hadirin orang tua ni kakengain orang tua ni ka oleh sertifikat dari Rasulullah andi tua manti kang kui anak an tua sekus be du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi syariawan ya du'aul walidi li waladihi
nabiyyi li ummatihi. Kasep tuana orang tua semanfaat ke anaan kamantina akan tak mantina tuana Rasulullah kaangkuy ummatah. Nih kan ketika sampian sebagai orang sepuh pada teritan, ayo jangan menyia-nyiakan waktu. Kaulah sampian nikah oleh sertifikat para teritan, mungkin tua kula sampian tak ada na tapi nikah pun iakonin bi Rasulullah para teritan. Dua aki anak minimal nah Fatihah sekalian saya nikah. Okay? Fatihah sekalian tepaan maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keretak di sampian anan sampian kenika para teritan matoraki ke Allah tetiaki anak abdina Gusti anak sesoleh mun bini anak sesoleh seneka saya ngajero kelero pemintana kadang bedoring tua teritan saya ketero-teroan di anak soki kelero pak kelero anak soki belum tanto menyaman ke orang sepuh teritan taling menoring tua soki anak nyaman tongin tong tibi kina punten mun anak sesoki orang tua beki mikir teritan iya ruatang anak selajena anak noreng jerua kan sini kana kina punten banyak orang tua na para teritan melarat anak soki tak atole kering tuana nekan karena apa anak tak soleh tapi mun anak sesoleh para teritan para rabu congok mun anak gelek bagus para teritan mun abon nekan diandi hadirin saya pakade orang sepo tibin melarat tibin sesak wah tak terus masosah orang sep sampai itanya ki bireng sepona cong kok dingeding kaken candi ano cong musibah anoan oh napa pon pulas are pon ampun beres tau sakir mikir lagi mau anak bagus saya enggak mau anak tak bagus teng dateng pas ajuala sape malah sape nambune rabot takiman di mana pegemet anak ni kami mintaki ke Allah nyoon ke Allah jadi anak sebagus anak setakwa ka Gusti paham Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wak lecu kemiki ya dema kaki mau Pak, Bu, anak cek kalau pain 2A, nikah teritan, aing nikah mentoro paju larang para teritan, papolong ben bareng segus bagus, sampian andi aing ngak nikah mapan umpamana, ki ngepolong bi celetong angak, siapa melihat? Anak terus jadi orang semapan dia remah papolong bi orang semapan berdebu dari ulama ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha tak kira bejre orang sela bejre kajebe sabab aberengen ben orang sebet nekan orang ini bisa kesetrum dari bareng Pak bisa kesetrum dari ayo mun tak percaya marah bede kapas nggih oning kapas Bu kapas akan campi pabrik surban dadi sur nah kendeng nedi mah bau ning kiai kena punten kapas
kapas para tretan pas akan cabi pabrik bental joili kapas pas apolong bi pabrik soft jadi anggel melolo kasihan deh lo kina babuntan man asyaral asyrafa asya musyarrafa wa mu'ashirul ardhali ghairu musyarrafi awalam taral jildal haqira muqabbala bisyukri lamma sara jildal mushafi apa tak ngapus ben de kolen hewan jua di rumah kolen hewan para teritan kolen hewan neka para teritan ngok nyongok mah kesek kapolong nggih kolen bedus apolong para teritan kalaben kaju bunter jadi terbang tampelenge pak tampelenge kolen bedus apolong bi bungjelah kaju nyior meneng Madura benih kaju nyior terebung jadi jidur dalam hati jidur duhur edur jendur asar pacentar maghrib pagedik isya pakerata subuh buk tebuk mungkin banten king kolen bedus mon teti samaan Al-Qur'an siyom pada tretan norok mulje polen apolong sarang Al-Qur'an jadi anak-anak kaula sampeyan seni teromol je papolong ka pesantren apolong bi para ustad mula polong bi para ustad saya teguk terbang sholawat Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika Ahmad ya Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam salam mana polongan bi ustad ngaji ya tak polong bi ustad make binin letter amainan TikTok TikTok di budi nih capok penyakit TikTok sindrom makin banyak kejadian nang aku mau ini gitu April aduh iya TikTok kan lah roh nada iya roh Allahumma shalli ala Muhammad paham nggih wis sepaling akhir sampian andi aing engak nikah sabek neng kenangan sebagus sengak cek lah nyala kesee keneng nih jadi santri
cek lah nyala ka ustad dadi santri cek lah nyala ka gurune napa boleh ke kiai congok santri-santri lambek teritan make tak pati alim ilmu na barokah anapak oleh ridona guru ka guruna sangat ngurmat para teritan mak boleh ka guruna pokon wa ma yata'allaku bi syaikhihi hormat kapi napa apa pun sebeda kaitna kelaban guruna tele beda cerita santri lambek nika kan mon ade nika tanah tibi nggih sagerombongan atanak ring 6 dadi setong kendil situng nika kula lambek nika tinggal masak sabuk ketalam salah setong santri sorono kuin selain apolong nenenge depor amasak cukon tak ring pas seno kuin nasi nika pah deteng ka depor apa tanah boleh loh dah mana sen kakak najum gentat mikake tak bengal mata bengal aja makiai hele mon santri lambe ka aja makiai ngur ting semangkin pak bu putrana kiai nah kadung ya aja kekit cerita ya Allah apa boleh pas bedekai nabi politik dia ya pah pelian kelebun mak bedelora acalon kelebun santri na acalon kia ngocak se santri kuatan rai mungkin apa punten tabe para teritan mak pas tak pada dukungan kiai na adukung si A santri na adukung si B para teritan abuh lah pah apa ngumuman kena keris mon setia tahu sanggun jeng kiai nah arapah ring lauk ruah ikwah lah nikah teritan pas amosoan taol singa engki ben guru ku tetep dadi situ kengai lambe pak neneng ejaman toman bodo santri alim para teritan 13 tahun untuk ning Yaman. Ya orang kasak iya lah karena. Derina alim pas aromasa engkau makan terlebih alim dari tang guru. Guru na Habib Abdullah bin Umar Asyatiri nyaman. Oh, telaka guru na nikah derina sombong se santri nikah. Tak nyelok kiai, tak nyelok lora teritan. Guru neka asmana Abdullah bin Umar Asyatiri nyelok ke kiaina ladullah dema kagila Allah king nengeneng bayi guru ngempet teritan polen laro masak lebih napa boleh pas guru na teman tanya mon ngari ada remano waduh iyalah mon iyalah Allah napa teritan setong bekto bede pengajian luar pondok nyamana kota Mukalla oning sampean ke kota Mukalla nika dek berek telengir nika yo beda kota Yaman nika nyamana Mukalla le sesantri nika teritan hadir ke pengajian kini kah king ta'amid ke kiai bahkan ke pengurus pondok ta'amid waktu ini para teritan beda ajian pas tinggali sobung biasan beda yada apa sobung periksanin sarang Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ini si fulan di mah sobung kayak itu Habib keluar beda saya pamitin nonduk kapi iya dina ruah keluar tak pamit tangkok tak amit kedingaki ya kalau orang ngasih depak desa ilmu na cekak dina ruah nah apa sih terjadi pak bareng depak ning pengajian hadirin sesantri ini kagun mari maca ayat padahal ayatnya panggempang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nerangake nikah teritan elang ilmu naon pah nengeneng begegen begeg akhirnya beda Habib para teritan sepaham kekebadan kini kah langsung ibek tah kebe keluar kakek yang di salah kakek
kendi salah pola kaki tak amit ya. Lah tuli beli kaki minta sepora ke kiai na king tak minta sepora akibatan apa teritan santri si alim nikah okorna dadi ulama raja bara teritan tapi dari rumah karena sombong pegak hubungan ban guru nah nikah beni berita hoak nikah kisah nyata nggih waqi'iyah kisah nyata napa sih terjadi saya santri alim nikah teritan bareng sombong nggak genikah apa tak pajuh nenang masyarakat sampai kang kuya deur nikah para teritan para rabu sepada mulje kang kuya deur nikah para teritan nampu ajual areng neng itu tuku teritan sampai mati para teritan tandi kang kuy kain kafan mbak akada saya kedebu seorang habib para teritan manada syaikhahu bismihi lam yamut hatta yadhuqal faqra al ma'nawiyya min ilmihi siapa orang nyelok guruna tak ngormat sebut nyama aslina bu nyai umpaman nyama Asia bisa sampai telok ya dia maka ya kiai na anyama Hasan Huda telok kaki dah ada nikah buna ulama lam yamut hatta yadhuqal faqral ma'nawiyya min ilmi tak kira mati orang diriah mun tak dele ngerasaki kemelaratan zahir batin Allah nih kala melana sengak santri-santri nggih kula sangat salut gelek mereng cara napa de buna ke Sufyan bodo santri dari jauna tak bisa rabu deka into kenging langsung ngisi rekening neng BRI wah bagus kiai punya alin ya paruan kiai deki kiai ngerti ki ajaran nggak nikah sampai ke tanah coba nikah iya jeraki bi kanjeng wali Joko pentil ayo til adila dilo ayo lo lupis mambu ayo bu buka tenong ayo nongko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko pentil oning Joko pentil ya tak oning Joko pentil enak kanak keni seki nyosoro Joko pentil mi nyame Joko pentil amit pangapora le amit ki gele nyame Joko pentil pon anak-anak keni ro mon tedung le ngak sayem ben ro pompo tak gelem tedung mon tak dele panego pentil embuan cek ngantok ta embuan langit deh anan pagun ler poleran tengah malam embuan ngejit le mak kata raja tanang tebon aube oreng gelek senekuk Joko pentil tebi Joko pentol Joko pentil kue ojo tela-telo ben ora kaya lupis mambu milane ayo padha buka tenong isi nongko lan sabrang berangkat nong ngaji ilmu agama menoreng lambek para teritan mengaji anak bengi betenong yesen nangka yesen sabrang yesen beres gini punten artinya apa tak gelenong ada yang setiri punya roceh kayak laki na cabis ke kiai apa tujuan rokok tak ngibar rokok aduh lepak ya tak berta rokok wah tanah apa nikah non kiai na yaitu tepak wali santri absaab jadi para teritan para rabu sepada mulje tore pak sambung ben guru pak sambung ben ku saneka tong ontonga orang mon gelem ngestowagi lembaga pendidikan agama nikah beda kisah nyata nggih beda kisah nyata Jember beda pondok pesantren teritan kiaina wafat bu nyaina la wafat
hadem maka dua lepada mate kian bendem neneng tanah wakaf genika beda masalah bi orang sandi wakaf akhirah para teritan kali boleh iya le ke tanah nanti bi kiai penerus apa yang terjadi jasa tak kiai bi bu nyai buto ya wajar nah gina jela kiai bi bu nyai lepantes hadamah senolongin tanah tokang ngasapuan para teritan tokang abot bebot rebaya dan telem kedua buto kia teritan lane kale napa barokana agetiaki lembaga pendidikan agama ya kinci asapuan kapi kena pas asapuan kapi ya ruwet ya beda sasapuan sampian tak sempat antara ka ento umpama tanggi endi bedus begi kanggo imtihanan lho iya Pak Bapak alakoh neneng luar daerah ya kenga enra kiaina meliaki BHS na yang nang di iya dah iya mosok anan kiai dacap gajah duduk melolo jangan kiai na pelambe beri orang gajah duduk bila gajah seceke eria Allahumma shalli ala Muhammad tapi kula alhamdulillah masyarakat Madura umumnya 99,9% sangat agetiaki dekat pendidikan agama alhamdulillah ning dunya apolong ben ulama moga-moga ning akhirat juga apolong ben ulama ala hadhihi niyyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu sekak ditoh pemator kalau ada kata yang pecah jangan kau masukkan ke dalam laci kalau ada tutur kataku yang salah tolong jangan kau laporkan pada polisi kalau ada sumur di ladang bolehlah aku menumpang mandi tapi buat apa saya punya jeding sendiri moga-moga manfaat moga-moga barokah amin Allahumma